jotonw lamsogo friends ong phaji chang tini ni update rok nagi nelenai private job tei government job rok ni update chang nagi nelenai je daily ni update video go hingke nirok saimandi short notification omongkha daily ni update o hingke short notification ke nirok nugui manai haini bagui nirok no ang website ni no oro jaga search khaidi hi masao tani hingke oro jaga go short ke notification ni bagui nirok no full ke samaya ni bagui hingke je video kaisa ke engla hangke bono full ke sagai manai tani hingke oro jaga joto details ke suijak tongmani bagui bohai no hingke sathogo tabuk ni rok no full ke samaya hingke oro jaga full ke si suijak ring ke ni rok no bahai ke sanai ba ei bohai haini bagui tini ni video o hingke full ke ne je website o search khaidi hi suijak tongmani rok no naigui omo haini alada alada ke tobai phaijak ni rok video no paithak jora nailadi tei channel o kwtal ko hingke subscribe khaigui tongladi tei ni rok friends no je masa share khailadi omo haike support rogui todi friends hingke ni rok omo haike daily log roi tongladi government job tei private job naitugui tongnai rokni bagui o channel belai ke nangnai hingke phari result salokmani rokbo jang nai nelenai jang kini kaisa kaisa ke private job tei government job ni update nalaisinai omongka nursing baire go je khaiani interest tongnai rok hingke nirok khaigi manai Bangalore sohoro khaigani bagui hospital ayurveda hospital oro jaga go 300 jona hai rokbo vacancy tongnai GNM qualify rokno nursing ni 2 বছর experience tongnai rokno tei GNM certificate tongnai rokno o jaga go job ni telangjangnai salary rok aham no rojaknai tongani jagani rokni bagui oro jaga tongjaknai rokni bagui bebosta tongo hingke location wngkha job location Bangalore wngnai apply khaigani hingke brokno contact khaidi mobile number 8792997496 o contact khlaidi tei email tei buni rok kwrwngui manai hr@ssasch.org o jaga ko nirok contact boi khlaigui manai tei next nalainai কর্মী আবশ্যক প্রচ্ছন্ন বস্ত্র বিপণীতে হোলসেল ও রিটেলার জন্য পুরুষ কর্মী আবশ্যক গুরি সংস্কর বস্ত্রালয় মসজিদ রোড আগরতলা ইয়াক বাই তাকমানি যে রিরক অমহাইনি হোলসেল দোকান ফালমানি অমহাইনিগো খালাইजांनाय जाला खरक साना जांनाय जे खायगोन इन्टारेस्ट दंनाय रक बनि एड्रेस o थांगै मालागिबो मानाय मसजिद रोड আগরতলা o jaga location mobile number wngkha 9402140401 o number o kwrwngdi tei next nalainai কর্মী চাই একটি টিভি চ্যানেলের জন্য সংবাদ পাঠিকা প্রয়োজন নতুনরাও যোগাযোগ করতে পারেন টিভি চ্যানেলও সামং খাইগানি বাগৈ নিউজ পাঠগানি বাগৈ যে বরক ওয়াইসেফা খায়াख kwtal khainai bohairokbo khlagi manai mobile number o gwrwngdi khaian interest tongnai hingke 9436930911 o contact khlaidi next nalainai omoke SOFED ni bwkhak tei government job je Tripura government bai chalokjak skill development ni bwkhak tei notification sokaimani o jaga go ITI center je tongmani go khlaijaknai job ni bagui nirok omono apply khaigani bagui offline thangui maronai bo jaga go maronai chung bahaino details ke nalinai tei qualification rok nai nalinai omo post ni bumungkha trainer plumbing o jaga go qualification BTech civil mechanical engineering ni je course tongnai rok hingke apply khlaigui manai tei 2 বছর ni experience tongnai hingke apply khlaigui manai vacancy 17 jona tongnai haike bate kaisa qualification diploma civil ni tongnai rok bo apply khlaigui manai mechanical engineering 2 বছর ni tongnai rok bo apply khlaigui manai tei graduation in science only omongke science student rok hingke graduation no apply khlaigui manai je prefer rok plumbing ni certificate tei environmental
je subject tongnai rok no knowledge tongnai rok no prefer rojaknai je boni age wngkha 18 years ni siming 45 years jora ST rok ni bagui SC ST rok ni bagui relaxation bo tongnai dino salary rojaknai honorarium ke rojaknai per day 1200 teka ke rojaknai training center wngkha omo khaigani bagui o job no je mangai paimani select khlaimani pore bo jaga go angnai hingke je o jaga tongmani je training center tongmani location no wngui nai ITI Indranogor angnai kaisa Boksanogor ITI TTADC Polytechnic Gomoti Polytechnic North Tripura District Polytechnic ITI Bisramganj ITI Ramkrishna Mission ITI Dharmanagor ITI Kanchanpur ITI Santir Bazar ITI Jotonbari Dolai Polytechnic ITI Khowai ITI Longtrai Valley ITI Kailasohor ITI Kamalpur ITI Belania hai jaga go thangui jero selection nangmani pore o jaga go posting rok klainai o trainer plumbing ni bagui post ni bumungkha trainer plumbing omono apply khaigani bagui offline thangui maronai office o Agartala SOFED Indranagar headquarter tongmani jago nirok thangui je nirokni document tongmani offline thangui maronai last date start khlaijaknai document submit khaigani bagui nirok office thangui malaigui document submit khaigani tarik wngkha 30 December 2024 ni siming start khlaijaknai tei 8 January 2025 jora omo date tongnai 5:30 PM jora date tei time tongnai gete phari next nalainai notification result of practical examination conducted by Tripura Electrical Licensing Board in the month of December 2024 omongkha je sikang thangnayo nirok no notification bo roi rojak daily na update video ko nirok je baksa exam rojak ngi tongnai rok electrical license ni board ni exam tei podre pod o jaga go vacancy tongmani supervising workman hai ni je tongmani exam tei interview rok ni bagui je ronai rok hingke result sarogui rojak publish khaigi rojak interview tei written exam hai rok ni result rok sarogui publish khai rojak nirok ponobo check khaigi naimanai nirok bahai ke nainai bono tabuk phunugui ronai nirok video baksa tongo pura khe nugyani bagui short video go ba son nirok no joto phunukjani bagui nirok baksa chajaya haini bagui tini full khe nirok no phunugui ronai nailidi bahai ke nainai hingke www.power.tripura.website hanai hamani pore bahai ke nainai hingke naidi video belai long ungui thangnai hino nirok no ang full khe notification rok rojaya nirok search khaigi naiga nirok naigani wngthang hingke phari chwngtao nainai o website o sokhaimani pore ke omo haike nirok nugui manai nirok video description of check khaigi naidi direct omo hai link o haphai manai first day go tongo written exam or interview exam ni bagui bono check khaigi naigani hingke or first ni go click ma khainai te written exam ni go check khaigi naigani bagui mark busukma tei selection candidate busuk bumungde tongbo hairok naigani hingke second number ni go click ma khainai te practical exam ni bagui nainai hingke last ni third number ro click ma khainai sigang tao interview ni no nainai hingke interview go click khainai haike click khaimani pore tei oisam haike page open nangnai mon pore oro post ni bumung alada khe tongo supervising electrical workman ni go nainai hingke first ni go click ma khainai second ni no operative electrical workman ni go click khaigi o jaga go bono naigani hingke or click ma khainai te supervising electrical workman ni go miscellaneous part ni go click khainai hingke last ni go o jaga go click khaidi haike PDF ro download khaigi nirok naimanai yang tabni no example ni bagui kaisa phunugui ronai first ni no click khainai haike click khaimani pore hingke PDF download khaigi manai PDF download khai hangke nirok tabo haike open khaigi naimanai hingke nirok ni bumung rok o jaga go nugui manai roll number soho
hingke pass de fail de omo hai rok bo naigi manai o jaga joto bumung rok nirok naidi om hai ke naigi manai haini bagai nirok na ang short notification ni bagai website sai rogo direct or jaga website visit khai ke nirok om hai ke naigi manai hine nirok na sai ma romani video belai long nai he om hai nirok na ma samani bagai si hingke pari te next nai lenai omongke next update notice of employment omongkha phainai tabo cricket associate ni bukhak teke notification nokornai opro niro walk-in interview bu rogui manai walk-in interview ni bagai omongkha cricket associate contact basis ke najangnai account ni go koroksa coach ni go female 2 jona male ni go 4 manager post ni go 1 om haike vacancy rok najangnai ulo walk-in interview najangnai ulo je somoyo qualification date boprong nai notification nokhar full ke notification nokhar prong ke ni rog o video ni bising te ni nugui manai hani bagai video no jephro no naigani try khailaidi teli na update video go jephro ni important ok ni bagai tongui fan mag hani bagai ta korla di te ni finan sono je masa share khagani try khailaidi ngi pari te next na lenai omong ONGC ning job ni je khaigani hiwa sogoi tongnai rok ni bagai notification thangnayo video nirok no roi rojak daily update video go omono nirok nugui mankhana apone apro ke short video ke roi romani apro nirok busia qualification busung nangnai bo herok saimia pa nangui maga ani bagai tewaisa nirok no video marok phimani ke full ke nailedi tabo nirok qualification busung nangnai bo hai te location bor jaga samung tomama khaine omo haini job description rok bo suijak tongo tabo position no wngkha post ni bumung lead finance and accounts and digestion one position omo hai vacancy tongnai posting village of posting kha OTPC Palatana plan Tripura o jaga go location posting rok klaigi nai qualification kha CA ICWA or CA internship rok khalaijak rok bo eligible nai o post na apply khaigani bagai experience 3 years experience tongani nangnai post qualification executive experience CA ni tui 5 bosor ni qualification hisabai experience tongnai rok bo apply khlaigi mane internship khlaigi tangni rok ni experience tong hangke industry type ongkha power sector je tongnai rok no hangke prefer rojangnai salary rok ni bagai to sajanai ko kre salary rok to 80,000 hai per month salary rojangnai hingke te job description no book accounts standard accounting om hairok ni practice rok podre podom hairok ni samung rok khlaijanai invoice rok ni kwbangma tongo om hairok ke samung rok khlaijanai rojak tong GST return filling and kwbangma om haike rojak tongmani no nirok bo naginai manai ulo je job mapro ni pore tamama khainai bo haini bagai ojak sui rojak tongmani pari ke next nali pinai ombo ONGC ni bukhak tene boni bojaron ne apply khaigani bagai last date obo chungpono nalinai omongke Delhi gong nai corporate office Delhi go post ni bumung section head contract materials project management om hai post ni go one position tongnai place of posting kha corporate office Delhi qualification BTech mechanical electrical 60% mark nai rok apply khlaigi mana eligible nai 5 bosor ni experience tongani nangnai nike omno apply khlaigi manai salary kha 9.65 lakh per annum bosoro 9.65 ngla hangke salary 80,400 boni sai bara tongnai ngke parite next na lepinai boni bojaro namo bothem bohaine last date wngkha 3 January ni bisingo apply ma khainai online te apply khaigani bagai rok video description no
naigi manai apply khaigani bagui 3 tarik January ni bisingo no nirok apply ma khairnai tei nirok no interview ni bagui ulo ringjangnai email ni bisingtui saklaigui rojaknai email o nirok notification manai phro interview rok je eligible nai rok no ringhorjaknai tei pari next nai je Tripura ko job najagui tongmani cholegui tongmani rok no tei upcoming ni bagui nirok no saklaigani muchugo je tabuk job cholegui tongmani Tripura University ni post ni yani bwkhakti khe najaknai omono ang WhatsApp group o send khairokmani no nirok no tabo je group o tongnai rok khe omo haike nugui makhana jengbono tabo kisa je group o tongya khorok ni bagui hingke nirok saimanthokhe je tak toma cholegui tongbono hai no nirok no sagui rogani bagui maphunukmani Tripura University ni bwkhakti khe o jaga ko kwbangma post najaknai hapono ang je eligible ngai rok no eligible ngai rok ni bagui kaisa no suimani hingke tabuk type khairokmani hingke LDC tei MTS rok no nirok apply khlaiui manai graduate tei class 10 pass ITI pass rok hingke omono apply khlaiui manai 23 December 2024 ni siming start khlaiui apply khaigani online tei apply ma khainai 22 January 2025 jora omono apply khlaiui manai online application fee hingka 500 taika amoni apply khaigani bagui tei second number tongo Tripura High Court post ni bumung LDC tei driver post rok o jaga kwbangma tongo haphano je eligible ngai rok ni bagui kaisa no sasinai je normal graduation khlainai rok ni bagui simino LDC post apply khlaiui manai driver ni go hingke 8 pass hingke apply khlaiui manai boni last date hingka 2 tarik January 2025 ni 5 ta somoi jora online tei apply khlaiui manai application fee hingka 200 taika amno apply khaigani bagui je application fee SBI ni go hingke third number ni go kaini notification tongo support staff ni sigango najakmani SBI ni go vacancy tlanjakmani recruitment boni pore tewaisa haino SBI PO ni haino najakphimani notification mia okliyo no nongkhor omo hingke omono apply khaigani bagui final year je college poregui tongnai final 5th semester haika 4th semester rokbo omono apply khlaiui manai tei graduation ungjak rok to apply khlaigui manai simple graduation rokbo boni last date hingka je first ni no sasinai support staff ni bagui je last date tongmani hingke 7 January 2025 jora omono apply khlaiui ma asani bisingo ma apply ma khlainai omono apply khaigani bagui application fee 0 omono application fee rokbo nangya khanai TRBT haika ba TET UGT tei GT graduate teacher undergraduate teacher rokni bagui BLED BEd tei DLED rokni bagui najaknai boni last date hingke 10 January 2025 jora online tei apply ma khainai tei TRBT tei haino najakphinai physical education teacher ni bagui BPEd khlaijak hingke omono apply khaigani bagui 15 January ni siming start khlaijaknai 22 January 2025 jora apply khlaigui manai TRBT ni tei haisa haino upcoming 24 January 2025 ni siming start khlaijaknai 28 February 2025 jora omono apply khlaigui manai qualification hingke je BEd graduation tei class 12 pass khlaigui DLED khlaijak wngui tongkhe 2 bosorni omono DLED khlaijak wngui tongha hingke apply khlaigui manai TRBT TET ni bagui ITBP post ni head constable rok ni bagui apply khaigani bagui hingke 7 number ni go 12 pass tei ITI pass ITI ni rok ni jekhepano tongani nangnai mechanical haika motor mechanical ni go ITI tongha hingke head constable ni go apply khlaigui manai omoni last date hingka 2nd January 2025 asungni bisingo apply ma khainai online omongkha tinini update asungno hingke nirok channel no video no paithak jora naimani bagui nirok no paiphlai hambai omo haike jephro kwrwngui tonglai di daily update video go nirok je nangmani information ka hakin nugui manai
full notification daily update video tini nirok nugui manai tabo haini bagai baksa busia ngai maga haini bagai nirok no masamani short notification ke roi hangke video kwbangma ni bagai long ngai thang haini bagai short notification ke nirok no website search khai di hima samani long video kwbangma ngai thang hangke long video belai ngai thang haini bagai ne nirok naigani akainai haini bagai long video ke roya ke tongmani nge tabo ke nirok no o video ni bising tei full notification ke ne roi ronai je website search khaijanai tongmani rok no website search khai ne nirok no phunugui ronai inke video belai long ngai thanai nirok khalogui nailidi te niron friends no share khailidi je masa omai support ogui tonglai di friends ngi tini update asang sinai nirok next update magani bagai channel bai krengai tonglai di jotonw hambai।